Imana ishimwe. Praise God. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. I greet you all in the name of Jesus Christ. Ku batanzi canke batanyibuka nitwa John BUTOYI. My name is John BUTOYI. Uno munsi ngiye ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu kandi mvuga imirimo y'Imana. Today I received much grace to stand before you testifying the works of God. Reka nsome umurongo mwese mumenyereye wo muri Zaburi 16. I will read the verse in Psalms 16. Umurongo wa gatatu uravuga uti abera bo mwisi nibo mfura nishimira bonyene. The verse 3 says that the saints of in the world are the one who praise God. Maze imyaka 6 mvutse ubwa kabiri by'ukuri nakira akakiza kiteka kukuri. So I spent like 6 years after being born again. Namaze imyaka 18 ndi mu kakiza katari kukuri. I spent like 18 years in wrong salvation. Navukiye mu muryango w'abakristo. So I was born in the Christian family. Basenga nko kandi basenga. They did worship like others. Bakitabira amateraniro. And attending the services. Bagakora n'imirimo yose yo mu rusengero. Even doing the works of the church. Nangiye iyo mirimo narayikoze. And I did the same. Ariko by'ukuri naramya akakiza kukuri. But truly before I received true salvation. Narinzi ko ndi umwana w'Imana. So I thought I was a son of God. Ariko ko mbabwiye imyaka 18 yose nayimaze ntari umwana w'Imana. But I spent years without being a true son of God. Nkuko nsonye umurongo uvuga ngo abera bo mwisi nibo mfura nishimira bonyene. As I have read in this verse that the holy people of the world are the only ones who praise God. Buri gihe nibaza ese ni gute umuntu ashaka kuba umukiranutsi nubwo nsenga nkakora imirimo yose mvuye naja mu ijuru. So I used to ask myself, even if I do pray, what if I die? Shall I go to heaven? Ariko by'ukuri inyuma cyo kwitara neza inyuma ko ntari kuja mu ijuru ko ntageza ko nari mfite. Of course I couldn't go to heaven because I had no salvation. Mu myaka nk'umunani ishize Imana yangiriye ubuntu bwo guhura n'itorero. So after 8 years old, I received the grace to meet the church. Iringiri ndimwo uyu munsi. This church I belong. Niho nabashije kubohoka nakira akakiza kiteka. That's when I was healed and I received the eternal salvation. Ese ni gute nakira akakiza kiteka? You can ask yourself how. Ubwa mbere nabaye nk'abandi bose niyiriza nsenga nja ku misozi ngerageza imirimo yose ishoboka kugira ngo mbe umukiranutsi w'Imana. So I did the same like others, spending days fasting, going to mountain praying. Kandi nako nigishijwe mu madini yose naciyemo. And that's how I was taught through the churches I passed through. Ariko by'ukuri namana urubanza gwiteka mu buzima bwanje. But I could always have the judgment in my heart. Abaroma 10:10. So Romans chapter 10 verse 10. Haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabagwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. So this verse says that we believe with the heart and we get the righteousness. Nkuko nababwiye Bibiliya yambwiye ati abera bo mwisi no mfura nishimira bonyene. So as I have said, the Bible says that God is pleased with the saints only. Ese umuntu aba uwera ate? So my question was how one can become holy. Ariko bimaze kumbwira ati umutima ni wo muntu yizeresha. But the Bible says that one by heart one believes. Akabagwaho gukiranuka. Then counted righteous. Naje kwakira ijambo ry'ukuri rero. So once I received the true word, ndagizera and I believe in it, mpinduka umukiranutsi 100% nkuko Imana yera. Then I become holy as God is holy. Nanje mba uwera nkuko Bibiliya bivuga. I become holy as the Bible says. Ubwo nashimana ku byo bw'agakiza. I thank God for the salvation. Namaze imyaka 4 hano mw'iri torero. So I also spent 4 years niga ijambo ry'Imana niga n'ubuzima bw'itorero. Running the word of God and the life of the church. Ibyo mvise byose nabihawe n'itorero.
And whatever I possess, I received from the kubw'ibyo church. rero nshima Imana ko yampuje n'itiro ry'ukuri nkabohoka mu mutima. And I thank God that He connected me with the true church and my heart get freedom. Maze kuvuga bwa kabiri nk'amaci nk'imyaka nk'itanu, After 5 years, itorero ryanyize ko ngomba nanje kuba mu babwiriza ubutumwa bwiza nkatera intambwe nk'abandi bose. so the church appointed me to be in the evangelism. Iyo usomye abakorinto ba kabiri When you read 2 Corinthians igice cya gatanu chapter 5, umurongo wa 19 havuga verse 19 says, kuko muri Kristo arimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. the verse says that God has reconciled with the people of the world in Christ Jesus. Kuri 20 aravuga ngo nico gituma tuba intumwa mu gishimbo cya Kristo. And the next verse says that this is the reason why I become the disciples on the behalf of Christ. ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, nuko rero turabahendahenda mu gicimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Uyu murongo nuwo wamfashije kumva ko by'ukuri no gutera intambwe nkigisha ubutumwa bwiza. So this verse pushed me to move forward and I preach the gospel. Maze umwaka urenga rero itorero ryanyizeye kugira ngo fatanye n'imwe itorero mu kubwiriza ubutumwa bwiza mu duce dutandukanye. So I've spent a year after receiving this grace from the church to be an evangelist. Kera najya numva pastor ahamya ati nta ibyishimo bya mbere kubwiriza ubutumwa bwiza. So I used to hear from pastor saying that the true joy is to preach the gospel. Nubwo najya mbwiriza hano mu banyeshure hafi imyaka nk'itatu, ariko sinabwagira amahirwe yo kuja hanze nze kubwiriza ubutumwa bwiza. So even if I used to teach some students here, navuga ko itorero ryamfashe mu mugongo riransunika gukora uwo murimo w'Imana. I couldn't go out to preach, but I was pushed by the church. Ariko binyuze mu itorero nabonye by'ukuri ibyishimo mu mutima wanje. And through the church I received much joy in my heart. Rimwe na rimwe harige wumva nta nabishaka nkumva nikure cyangwa nta nitike mfite, ariko nibuka ko Imana ngira ubuntu nkagenda. Sometimes I feel I don't want, or I have an excuse of having no bus fare, but I just move forward. Ariko iyo usanze abantu barenga 15 bose babwiza ubutumwa bwiza bakishima bakaryoherwa, ugira ibyishimo birenze ibyo uri kwabonesha amaso. Because when you see 15 people are gathered and you preach to them, they are joyful, you share or you have the same joy with them. Nuko nshimira Imana rero bidasanzwe mu mutima wanjye. So I'm very thankful to God. Kuko Imana yantoranije mu magana menshi banyabyaha. Because God had chosen me from Inyezi ibyaha byanje byose teka. From many number of sinners and ingira umukiranutsi ijana ku ijana. From my sin, and He made me righteous 100%. Uyu munsi ndiho nk'umuco w'isi. And now I'm the light of the world. Ndi indumwa mu gishingo cya Kristo. And I'm a disciple on the behalf of Christ. Kandi nkashima Imana ko yampaye n'itorero ribasha kumfasha no kumpushinga. And I thank God that He gave me the church which helps me and pushes me. By'ukuri muri jye ntacyo mfite ntawe n'itorero. So beside the church I possess nothing. Ibyo mfite byose ntawe n'itorero. And whatever I have is from the church. Niyo mpamvu itorero ari nk'umubyeyi wanjye. That's why I call the church my parent. Ndangiza nabipatsa ko mwese rero muri intumwa mu gishingo cya Kristo. So I can conclude telling you that you are all disciples on the behalf of Christ. Kera nibwira ko abapasiteri aribo bagomba kuza kuvuga ubutumwa bwiza. I used to think that only pastors are appointed to preach the gospel. Ariko hano umurongo wa 10 cy'uvuga ngo kuko muri Kristo arimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzo 20 nico gituma tuba intumwa mu gishimbo cya Kristo. Imana ishimwe. Amen. Mwese rero muri intumwa mu gishimbo cya Kristo. You are all the disciples. Abakira Kristo twese ntukicare no vuga ati aho uri hose aho ugendera hose usa n'umuntu ufite urukingo. We all who receive the salvation, wherever we go, isi yose ifite icyorezo kimwe cyicaha. It's like we have
the potential towards the world. ariko warakira akakiza k'ukuri umenye ko ufite urukingo niba wicara n'umuntu muri bisi aho mubana aho mwigana bose aho mugendana ntumushikize n'urukingo umenye ko ari amakosa. So it is evil to stay with the people and you don't introduce this word to them. Kuba twasangira ibijyanye n'umubiri ni byiza ariko ni byiza ko ubutumwa bwiza nabwo tukomeza kubuvugaho umuco w'isi. It is good also to share the things of the world, but it's better to share with the people the word of God. Murakoze rero Imana ikomeze ibahe umugisha. Thank you. May God bless you all.